тэгээд авраг гарсангуудын ангууч гэж нэрлэхээр болж байна доо. Бас унсан авраг гарсангууд би. За 바로 орсон 호진호스 гаргаадэрдээ. За мөн сайн дараад тавьлаа. Чангараа төр бүрч конкон гарч ирдээ. 이제 버스 없어서 어른 안긴 바인 연도로서 너의 대입도 그도빈 도코서 인반 된 저리면 더 세르던 올싱으로서 어떤 바이라고 다. 아, 저 나부터 앞섭니다. 알아가드릴게. 사모 만다지서 이렇게 거의 우등기 다시 아름답다. 여기 인다완도 바라오니 막나 거의 인다완도 수니 막나 다시 아름답고 싫어도 없다. 어른 안긴 바인 연도로서 너의 대입도 그도빈 도코서 인반 된 저리면 더 세르던 다. 너로 받소라 거의 있다보다. 수호진 앞선. Saya berbicara itu Olsen bayır materi turun oyunu bugün bayırın da vandır tuşur ototun somin zan sapta onu tuşur ototun götürüyor dostlar. Power to call. Ana bugün ototun erkekler de şuracını mı helpigar ototun unik bir kayfın çıkıyor. Doğru yok kayfın çıkıyor. Baya getiriyor ototun umursan andar çuven. Yunta undur bingi basuri flash çok takım da döke koçede. Jadi nawa tinggal sensitif takkan besar ada apa? Saat itu nawa turun kita, abang kau hitam apa? Saat temsir itu turun tamcopi itu unfair teres norata apa iron dia. Kita wah niki itu tuh unfair itu kicin saksi gol cuenca. Nah ini sebenarnya apa sih gol sini des basal sotsen. Tahu sih sen basal apa? Suhu di nawa itu unfair itu Өнөөдрийн 4 хөдөө алдсан бохол ер нь одоо хариу мэх хариулах тийм одоо ямар ч боломжгүй байдлаар унж байна те. Орхон аймгийн Баян өндөрсөн нэрээс өсвөчний 326 дугаар анги нэгдэл гөлөөбийн боксомын зан Дэнзэн ширмийн төгсөрдөн улсын ирсэн Бямбатгоноор 4 давлаа. Наач очоод байгаа явсаа бариад авсан. Дарсан дээрсэн. За тэр чигээр хөөгөө асаа явцсан шүү. За хөөгөө за тогтчихрэг яг л одоо ирэх өөрчлөлт хон сайн мэдж оншин байсан байна. За авсаа баруун автэж багтай. Орхон аймгийн Баян өндөр сумын харьяат зэвсэг хүчний 327 дугаар анги антер спортороо нэгдэл гөлөөбийн бүх сумын зан Дэнзэн жарвын төгсөрдөн Улсын эзэн Батмагнатай 5 даван тунжуулдад игшүүгийн 4 чадгартаа. Яа, товөртөн болсон доо барууны наваад тасцсан. Аврагууд барсангүй, аслангууд барсангүй, хартсан барсангүй, начин барсангүй. За Монгол өхөргөн сумын агшүүгийн дөрөв үлдсэн байгаа. Ер нь байх баахныг дэлгэд буудахгүй баг. Хоноод үлдсэн үл бүр чайгаад ордохгүй баг. Хоёр заныг начилдаад үлдээ.